Anya laki din! Nakapulas kamot lakay. Sa dino man ti papanamon. Mapanak man ijay ayan ni pari dino bakay. Tapa ijay. Inakman kasarita ni kumparek. Bareng adda mayawis na trabaho. Ay katwa na. Sa bagay, di dino, saan amaaw-awanan iti trabaho. Ay, manumat din alawas nga awan trabaho mlakay. Wan nga rod bakit? Awan pa yun pangalaan iti pagabasto. Anya lakit din ay ati kastoy abiyag. Adan tulat ta ka di. Anya lakit din. Aganos ken aggagat talaeng. Anos ken gagat laeng. Saan mat nga minakanayon nga da trabaho. Adalat tamat anjay maawanan ka. Awan gayam trabaho mita paray. Awan nga rod pare. Duamot din alawas nga awan trabaho. Awan pa yun pagabasto. Ay, una yun ti kastoy. No kaya't mo, umay ka makitrabaho ka na kamay paray. Ay sa dino tayan ti trabaho yo ita pare. Ijay ilay paray. Mayat mo tijay. Nasingpait kan mapangnamnamaan ti boss may. Kasta ka di pare. Ay, pang-aasim man nga rod tayo sa raknak. Ay kitpo na paray. Intun bigat, masapa kang umay dito'y balay. Makigiddan kan kanyakaw na mapan ijay ilay. Iti kasta, makasaritam itinasayaat ni boss. Ay uwan man nga rod pare. Ala, agyaman ak unay ha. Awan na nyaman na pare, si kakid di mo. Basta umay ka, intun bigat. Anya ngay mati may imbaga ni pare Lando, lakay. May nagdamag iti trabaho bakit? Awang kanot trabaho na ita. Kasta ka de, kat ayabam ijay trabahom. Kaasi damot no awan pangalaan da iti pagabastuda. Sapay talo ti anak da. Wen bakit? Iso tinagsaritaan mi itay. Imbagakin ko na masapa nga umay intun bigat. Taggiddan kami na mapan iti trabaho. Aywan tapno personal makisarita iti bosyo. Ngam ni kita-kita umot no maminsan ngamin ni Lando. Kasla, kasla adda bagbag titna no maminsan. Day tangarod bakit? Manyangay nga rod. Kaasi mo iti pamilya na no awan trabaho na. Kita-kita lakay. Sapay sikat ti mangisaraken ko na iti trabaho. Adu ngamin ti mangibagbaga. Nga iso akanayon maikat iti trabaho. Gaputa adu tiriri na. Kasla dadael ti ulo na numaminsan. Ta isuruan na pa'y kano ti boss. Pudno da ita. Sapay la kumaa. Ta saan nantong aramiden iya. Bilang laang bakay. Paglakit din, tada ni pari dino. Bareng makastrekak man iji pagtrab-trabahuan da. No kasta nga rod, sa paam ti bumangon inton bigat lakay, tapno makigiddan ka kenkwana. Wen bakit? Lakay, pangaasim man ngamin. Tano bilang makastrek ka iti trabaho, saan mo ko mga aramiden tikas iti inaramid mo iti sigod ang nagtrabahwam. Saan mo ko mga ibagbaga, kan saan ka nga agat-atap, nga addamang daddadael ken ka. No maminsan ngamin, day ti pakaikatam iti trabaho. Si kakit dimot bakit? Saan na mapasamak day ta? Saanon? Nasaya at ano kasta? Kanti kanayon ko nga ipalpalagip ken ka. Iti amin ko mapagtrabahuam, saan mo ko mga isuruan ti boss, ta nakababain. Anya? Day ti parikot ken ka Lando. Isuruam ti agpaspasweldo ken ka. No kasta, mangrugiak nga rodan inton bigat, sir. Wala, lakit din nakasaganagan, sir. Ay, si kakit dimot, sir. Saan na kumamot nga awagan iti, sir? Lando ko namlata kanya kon, sir. Ay ka, tuwa na. Lando, no da itate ko nam. Uwan, sir. Kitagyaman ak unay iti panangawat yo kanya kiti trabaho. Awanan yaman na, sir. Basta saya atom, di pa nagtrabahong kanya. Agbayag ka. Ay, agyaman ak manan, sir. No kasta, mangrugimot ni Lando inton bigat, lakay. Wen bakit?
Iso mo tinagsaritaan da ken ni boss itay. Nasaya at angarod no kasta. Wen nga rod bakit? Naimbag laki din atay nawat da adagos. Ken pagrugyan na adagos inton bigat bakit? Sapay la kumaa, tamaanusan nilando ijay, tapno bumayag ijay at trabaho. Ken tapno addametten ti regular a pagsapulan na. Bareng no saan mauma. Un alakay, ken sapay la kuma, ta saan namanen nga ipakat ti dadael nga ulo na ijay. Day tangarot ti pampanunutag bakit? Ang mga nusumron to manay. Nakababayin laki day ken ni boss Arthur. Kahit, kumusta ti may saldaw paray? Anya ti makunam dito'y trabaho tayo. Mayat paray. Awan makunak. Nagsingpot ni boss. Libre pa iti makan kan merienda. Ay, wala paray. Nasingpit at talaga ni boss Arthur. Man ti boss akas ken kuana nga agpakan iti pangal daw. Aywan gayam paray. Mabalin nga ta ti agbalik ni boss iti kwarta no bilang laang. Ha? Ay, kitwon na paray. Mabalin lata. Iso na lang, naira naman nga danapanan na. Mano ko mati masapol mo aya, paray. Uray sa nga ribol ako maparay. Pagsakada mi man iti gasol. Naibusan kami nga ni dirabi igait. Kasta ka day. Ay ko, dumagas ka ije balay buludon pa lang ije may sa gasol may, paray. Ada mo istak mi ije balay. Ay kasta ka day. Ayuwan man nga rod pare. Ay, agyaman ako unay. Sukatak to nga rodang no agsweldo tayo inton Sabado. Kanya pa ilang aramiden tayo ngay, kat nalpas tayo matananangan. Intayo kid din, tapno malpas adagos aramiden tayo. Anya. Si kakid himot pare, kalkalpas tayo pa ilang anangan. Apay ngamin ayang agdardaras ka. Take time ngamin na pare. Alakid din, intayon. Ala, agpalpa kayo pa yan na imbaglando. Saan kayo met nga idardaras? Take time, ako na ni Dino. Intayon. Awan ti malpas no adu ti inana, ken adu ti istorya. Anya. Anya matan dyan sirak mo Dino. Kasla na turay mat. Ay, day tangarod sir. Iturayan na tayo matay. Oo na yan. Sa nabali sir, kasaritak tuman. Mayat mo dinidamo ang nagtrabaho. Ngam kabayatan na bubaybayang. Tumurturay mo tan. Sampay dagiti kakastang ugali ti Jack kayat ngagtrabaho kanya. Sir? Kan may sadyak kayat kan kuana. Malaksid iti kinaturay na. Kabayatan ti panagtrabaho na. Ado, tiriri na. Saan amalmalpas ariri? Siyak pa hindi mababain kada kayo, sir. Gapo iti kastang aramid na. Saan nabali, sir? Kasaritak to. Wan man, ibagam kan kuha na dagiti Jack kayat. Ngam nun at turay lata. Sa anak ngagpangadwa amang ikat kan kuha na. Hay, awanen lakay. Kunak tumot ket. Aramiden naman tikas iti aramid na iti sigod a nagtrab-trabahuan na. Ay, day, tangarod ba kay? Kasaritam anilando. Ibagam kan kwa na abalbaliwan na mutikas jay nga aramid na. Mahiya din pag may time ako nada. Oho, kasano amabain day jay? Kat uray nakasango ni Boss May. Kat sao. Anya? Un ba kay, awan babain ni parilan daw. Iso akas taunay abain ko. Tasyakit nga ron tinang isaraking kwa na iti trabaho. Ay, oo na yun lakay. Kasaritam ngam no iturayan na kamat, ay ibagamon amang sapul iti sabali a panggadan na. Kasta talaga ti bagaking kwa na, nagpatanggan pa ilang ti lokaw. Di na mo nga, iwanan ti panang tulong ti tao king kwa na. Ipaturay na lata ti kinaagin lalaing na. Anya ka din dito nga ibagbagam pare Dino. Pasensyakan pare ngam timakonak lang. No kayat mo nga agbayag iti may sa trabaho. Saan ko maati amin na kayat mo ti masuraw? Agasem mang ngamin, tasurwan pa yun ni Buseng.
Uray kalkalpas tayo anangan, ket ibagam asigi kit dain. Agtrabaho kit dain. Ay, una yung nga. Kahit, awan mo ti parikot iti dayta. Anya? Ay, si kakit di mo't pare. No para king ka, ket ayos lang dagi jay nga aramidam. Ngam no kada kami mo't amang kitkita, kin makangkangag. Saan anasayat pare? Anya? Kasayatan na si kang agtrab-trabaho, ket napakumbaba kalata pare. Urayam, nanya ti baga ni Busing. Saan asika tagdesisyon, pare? Sigamot pare. Ti importante ket husto mo dagiti desisyon ken isursurok no kwa. Wala, makamo ka, pare. Itad konti sweldo may talawas, Lando. Ay ket thank you, sir. Ngam pasensya ka na. Oray saan kan nga umay inton Lunes. Mangsapol ka laangan iti sabali apang gadam. Apay ngay, sir. Nadalos mo ti trabaho dito'y site. Awan mo't parikot iti trabaho, sir. No paraken ka kat awan parikot iti trabahom. Kan no paraken ka kat nadalos. Siya, saan? Anya? Kasi din ako nak, mangsapol ka laangan iti sabali apang gadam. Yak kayat ti kasta. Nga oray nakla isuruan abos mo. Ay, sir. Alala. Saan kumamata kasta? Alaki din. Nakadupay lang nga laulawatam. Awat mo na iti swaldom, kat saan kan nga umay inton Lunes. Anya? Tiawanan bay na dino, South Bakit de. Tapay nga gungungot ka nagawid lakay. Dayay adino, amok nga iso ti akin arami diti amin. Amok nga iso ti nang dadayal kanya kinibus Arthur. Iso anak ko na nga uray sa anak kanon asumrek inton Lunes. Anya? Awanan bain, awan serbin akong pare. Iso pa iti mang dadayal kada tao mo't. Lakay, saan ka kumamot bastag pabasol? Ang mga no adamanan na aramid mo ijay site asan anasayaat. Iso akas tamanan asaan da ka manan apastriken. Anya kumangay ti madingar aramidak. Awan mat. Nadalos mo ti trabaho. Iso akit di ti paraw-paw ti trabaho na. Iso ko matirumbang nga maikat ti trabaho. Sana siyak. Anya? Adanto aldaw na daya adino ko naktumay. Anya lakid din. Iso mo tinapan na imbagbaga ijay balay idirabi imare. Anya? Imay ijay balay. Na imbag ata naranaan na nga nila kay ko. Iso anagis istoryada. Ay, una yan ti asawa. Naku nana, ani pari dino kano tinang dadaal kan kwa na iti trabaho. Iso kano ti makagapo no apay anaikat. Anya? Bagbaga am ti asawa mare. Ang mga numaidanon kini pari dino ti kasta nga ibagbaga na. Narigatan. Sapay ni pari dino matlang tinang isarakan kwa na iti trabaho. Day tangarod ti pampanunutak mare. Mababainak kada pari dino nga agasawa. Taisuda tinang tulong kan kwa na tapno lang makastrek iti trabaho. Ay, una yan nga ni pari Lando aya. Mala, bay ang mare. Kasaritak ni Lando inton malam. Saan kumamatakas na timapan mo ibagbaga iti tattao lakay? Anyamanan ay ati basol ko bakit? No kasta, saan mo nga ammo ti aramidam? Kahit, awan mo ta talaga ti dakas nga aramidak. Anya laki din aya. No apay aya, amapan mo ibagbaga iti tattao, ani pari dino tinang dadaal ken kay iti trabaho. Di ka di mabain iti kasta nga ibagbagam? Anya aga po ang mabainak. Kat pudnumot ngamin nga iso tinang dadaal kanya kiti trabaho. Iso ti makagapo no apay anay katak. Lakay, amangan no adda makangag iti dayta nga ibagbagam. Narigatan. Ay awan bibiyang ko nga uray adda makangag. Sana bali tapod numot. Anya lakid din. Unlakay, dayta tinakunada kanyak itay limabasak ijay balay da duning. Anya?
Nayalan doon. Talaga asyak pa'y gam, tatapon na nang dadalking ko na. Anya laki din. Amo pa'y daya kumparem. Anya ko manubilang ti dadaalag king ko na ngay. Kit sigod mo ti nadadaal ti lukaw. Ibagam manday tagan ko na lakay. Bareng matauhan ti salbag alalaki. Sika lang arudan ti nang isarakan ko na iti trabaho. Ita, sika pa iti pabasulin na anang dadaal kanukan ko na. Nagloko talaga dahi alando. Aw mo madadaal king ko anan. Kung wala no dapay lang ti madadaal king ko na. Anya laki din aya. Sapay naglay ngagpabasol, di na pa'y panunutan nga umuna, no adda ti saan anasaya at ngay naramid na ijay. Nga iso, tinakaikatan na, ayan niya laki din, aya. Si Kaki dimot pare. Apay anapan mo yung bagbagay ti tattawa siyak tinang dadalging kay ti trabaho? Ay ket pudnumot nga main. Amuklatan na sikatin ang dadaal kanya kini Sir Arthur. Iso akal lahat-latan di panangibagana asaan ako na sumrag. Damagan ka man no anyapay lang ti madadalging ka pare. Kit sigod kamot ti nadadaal. Alaman? Anya? Sigod kamot ti nadadaal pare. Iso nga awanan ti rumbang adadaalak paging ka. Anya? Ibagam kay din na siyak tinang dadalging ka. Idinto ta amumod nga gintuturay ka iti trabaho. Iso asaan na nakaanos di busking ka. Iso nga inik ka na ka. Sa ita, siyak ti pabasulam anang dadalging ka. Ay pare. Kasi tinakunak pare, sigod kan adadaal. Awanan ti rumbang pay ang madadalging ka. Konya, kasta lang arod, tinaibagan ni Pari Dino kan ka. Pudno matimbagan ni Dino kan ka. Sigud kan adadaal. Awanan ti rumbang pa'y adadaalan kan ka. Sumardang ka man siya. Saan nakadadaalan niya? Anya asaan? Amin mat ngamin agaraw mo kat garaw ti dadaal a tao. Sa mo pa'y ibaga adadadaalan da ka. Iso asan kan amas daw akasta timbagada kan ka. Anya? Iso nga inton sumaro numanan nga adda pakitang danam. Saan mo kuman maulit day ta nga inaramid mo. Nang runa no ti ibagam anang dadaal kan ka kat tinangisarek matlaken ka. Nakababain lando. Anya lakit din. Ang mga numaulit tumanan day ta nga ibagada kan ka sigud kan adadaal. Salbag kakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.